summary yetfu sekukhulumisa lokwendekile kusukela nasicala mhla ka4 sicala iconference yetfu lene team lethi tinkhundla system of governance live linye isystem yinye yekuphathwa kwabohulumende labancane lesithi tinkhundla system of governance, one country, one system of local government. Lapho khona besikhulumisa kuhlanganisa lokwenteka emadolobheni nalokwenteka etinkhundleni nasikhulumisa kuphathwa kwemango. Tingcoco tetfu ke ngelilanga lekucala tifocuse kakhulu ekufosterisheni i-inclusive participation lesisho kutfutfuka lapho khona kuhlanganyela wonke lokufaka wonke ku elangeni letfu lesibili ke i-conference yetfu ifocuse kakhulu ku inclusive sustainable governance. Ema-themes lesiwakhulumisile ke elangeni lesibili akhulumise kuphathwa ku-empowerish ema-traditional leaders boba betikhulu nekufaka i-youth ekuphathweni kwabohulumende labancane. Sayikhulumisa ke ma-legislative reforms latsingekako ukuze sikhone kwehlisa hulumende. Sakhulumisa neku-integrata ema-SDGs kanye neku-modernizwa kwema-strategies. Elangeni lanamuhla ke i-conference yetfu sigcile kakhulu kuma-processes edelicate for lapho khona sibe khona naye i-EBC asichazele ngema-processes lendekako nasiyelikhetfeni nasesiselikhetfeni noma sesibuya khona elikhetfeni. I-conference ke namuhla kube khona ukukhulumisa ukuthi kuze sikhone kwakha hulumende wetfu lohlanganise bobabe boshifu kanye netemadolobha kufuna ukuthi sifake wonke nalokusike lokhu kutasisita ku-operationalize chapter 13 we-constitution yetfu. Labathule tinkhulumo ke lapha bonke bakugcizelele ukuthi kufuna ukuthi onke ema-stakeholders abambe lichaza sisawakha lo mthetho nalabakha lo mthetho ukuthi bakhombise kuba committed kule legislative process futhi sichubeke nalokuthi sende hulumende lo people centered lo rooted ku our unique cultural and constitutional context. Cela kuxolisa kuyangibalekela angibhalele kona la. Kuphinze futhi kwakhulunyiswa ukuthi bobabe boshifu banelichaza le kufanele balidlale ekuphathweni kwemhlaba ku-dispute resolution, community development eSwatini base basiniketa nema-examples ngalokwentekako eveni laseZambia. Ngathi ngalokufishane kulamalanga lamathathu ngiloku lesikukhulumisile losesihlalweni siyabonga. Lesekukhulumile ngiyabonga siyabonga kumlangeni ngicela simshayele intando.